India is on the moon. Chilojikdong gobya ngapchu zamne geji tu panang tu gyugyu denze chimbu chung yobare. Deni zo gegapshi ge chenzen ge topshu ngongyu chedo yimba neten yoshiba tsoyo ngongzen nang yobare. Diza nida sumni gyaga kanyi nyamshi tene kangam Indian Space Research Organization ne Chandrayaan dawe kanyi tuzin sumbate dawe chongge ge loner pabzu tubani logyu ten thoma de chagi dukchi geji tu gyaga ge chenze to denjo chebo to ba tseri ba Dr. Mohan George Laki Asia Raulung de kala dejo nangchu. ISRO is doing very well. Gyagar kanyi nyamshi tene kang ge lapchen ki chasha dubashi la ngunzin chegi yola deni tseriba chachen Vikram Sarabhai la ge ne chi de tande tseriba tsu kule kyomba shikre. Gyaga ge dawe loner kanyi tunzi te pabzu tubani geje den bobache goba shikta te maung zamni chi la chenzen ge to duktun sabanyi gyu lege chimbu pyutub gire. Deyan chandaryang kanyi tuzin sumba de dawe chongge ge loner tonggobe gyumzen sum yobani tangbo dawe chongge ge loner pabzu tu gyur mikba niba chandaryang kanyi tuzin sumbe na yobe ro am tuzin chunga shi yobate dawe chongge ge ngonson tong tumi tagyu sumba dawe chongge den kyarum so la nyamshi gi changwe khudub chejude yimbare. Yang dize ni sabshi ni lada shiwetse poda ni pyoge lana mebe uti chino khonsa kemgui chimbu cho gi gyaga gi silu Narendra Modi gi tsendo la samjin sungri shi tsewe nang chandaryang dawe kanyi tuzin sumba tengi dawe loner ledru nga pabtu bani gyaga gi miri tsu nangamu ne tsenze la tungnan nangba lege shingi sheta gyaga kanyi nyamshi tene kanda te tseriba yong la ngakju yue cheta ngoy ra gyaga shungi kunju tuyu ringshu di yintu TW lapjengi chasha druba tuzo chimbu chungshe katse du. Daba dawe chongge ten ari urusu gyana deshin gyaga che gyagab shine kanyi tuzin ledru nga pazub tu yu jing. Denya gyaga ki chandaryang kanyi tuzin ki rimpab ni ago saya dunju tuyongan tsam yiba tang rimpab teni holuti lo nyen sojun chebe rinkong gashe le gyang nyungwa yobaredu. Tende gyaga ki chandaryang kanyi tuzin tengi dawe chongge ki loner pabzu tuba te gyaga yumichi dang lakpa tu chenze la gawe gyaka mangta chine gaso chenpo nang yu chi lakpa tu peri tsuyo gya jiso chalam gyu gyaga shuma nyi la gaso chenpo yobe namgyu ten yobare. ये चंद्रयान दुनिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भारत की तरफ से है साइंस में. Chandrayaan kanyi tuzin sumba teni gyaga ki ngone zamlin la chenze to lege chenpo shikre nganzo zambulin tir thoma lego ne gonzu ki cheje mangta jik sha yu Tere ki dumde te zambulin la cheje chenpo shi tuntumbe yichi yu. Ngara pepa shi yimbe chane di kasur shukchambo shiwish ke idura koran zogi dus dumde lekpu shiwish thyo ra an tegi zamling yong la khari dalin thubi du shuai na ta semshu macha shuai shura ta la har cha har shi choi ne ya da dumde ma thundu badu dus kale gap des just dalin tangi dura an cheza an pepa sam semshu macha ngaran zogi ta che thubi re shuai. Gyaga kanyi nyamshi tene kangi chandaryang tuzin sumba teni telo jinda dambe tse chupshi nyi gyaga locho so tenshi chebe Sirihari kota pabzu ne dawe ngonsu puku tsukte nyingtang shibju je dawe chongge ge lone ledru nga pabzu to yobare. Kongshu gyo ne tsu te sagoba yishi dawa dang palen choriba tinzi wese nyi ne chokru ge nyeru shugu yo.